Amo Marites, agkasarmat gaya mo ni Luden, akaklase tayo di high school tayo. Kasta ka de, ay kit nasaya at nga rod ano kasta, kat kaano kanungay. Intun umay alawas ka now. Kasta ya, kat mapantantuan. Ay wana, saan ang mabalin saan ta mapan? What day ko naman. Wen mirang, mapanta talaga. Isaganak jay kadakkelan nga kubag ijay balay mi. Aniya? Una, punwak to day jay itiwatwat. Tayo man aglaplapusanan kumaka. Unay kan Marites, ipakat mo man na kinalaing mo, no maipapan iti palanay. Una, apay kapoy. Kailan makapaulit ti Rupa di asawa ni Ludin. Ha? Apay akat katawaam. Anya ko nga, di nakakatawa. Nagpintas ni Ludin. Ngumni, kita man tila nga ti asawa na. Kaslain pasikig a kaldero. Unay kan Marites. Ay, sapay nagpiksarita katawam. Nakababain ka dagiti tattao. Mana sana bale, ta nakapanganta mo dun. Agawitan. Saan da ka din nga agbuja iti pasalada? Saan? Agawit takit din. Ay, jak malakdan ang katawan no makikita di asawa ni Ludin. Ay na, makapaulit. Aniya? Nay, what mo't day taimot mo, Marites? Ah, ay wala na. Napan kami nakipangan ijay ayan ti kasar. Kasta ka day. Ayun gaya, Marites. Madamag kumanken ka. Ah, anya day tanana. Madlaw ko nga men kat agkakalay sa dagiti kabats ma. Gamsi ka kat awan pay. Apay, awan ka di pay kaayan ayat ma. Ni nanamat. Kunaklakit din no anya day tadamagan nyo. Ay na, awan pa'y nana. Ado matagiti lalaki ngagdatdaton kanya. Ngam anya. Pampanunutak ngamin ti kanayon nga ibagaday di apong mi. At ti kanu lalaki anasingpet. Adda siding iti mabagbagi da. Anya. Wala na. Iso akas jay ti lalaki akayat ko. Ti adda siding iti mabagbagi na. Anya. Ay sus. Pagsasaula day taasaan nga no, Marites. Saan nana? Pudno ti imbaga day di apong ko. Marites, talaga ka ding awan tinamnamakon ka? Ay na, pasensya kan daruhin. Ngam saan akas ken ka ti lalaki akayat ko. Ha? Pasensya kan kutsapay lang ko mata saan kan nga agsubsublipay dito'y balay mi. Ang sikat ti babae nga ay ayatak. Amum day ta sipod pay. Saan ayaan nalawag ti imbaga? Asaan akas ken ka ti lalaki akayat ko. Marites, Ala, pumanaw kan. Ket pang nga asim, ta saan kan nga agsubsubli. Anya? Kasta ti imbagam kini Darwen, Marites. Wan, imbagak asaan akas ken kwa na ti lalaki akayat ko. Unay kan, nagsingpot ni Darwen. Nataar, kan ada natalgad at trabaho na. Anya pa'y laang di sa pulong kan kwa na. Jak nga rod kayat. Kas iti kanayon a pagsasauday di apong ko. At ti lalaki ang nasingpet, ket adda siding iti mabagbagi da. Anya? Kaya't mo asawan, masapol nga dasiding na. Katuan Ay na, pagsasaula day ta saan yung umno. Alangan kit di mat, asaludsudom pa yung umuna di lalaki. No dasiding iti mabagbagi na. Katuan Unay kan, jak amukon ka Marites. Patpatsyung launa dita pagsasaulay di apong mo. Asaan mat ng umno. Kasta ti imbaga ni Marites king ka. Wen, masapol kano ati lalaki apakiasawaan na. Ket ti adda siding iti mabagbagi na.
Kat kunak may, alangan mo't ano adda agdaton kan ka, kat salud-sodem pa'y nga umuna, no adda siding iti mabagbagi na. Kahit anya ko na ngay. Katwen ka nung around. Ay nagturuday. Bilang lang. Hinya, apaw ni Marites. Mabaakan lang aroday. Pagpatsin na pa lang, dagiti pagsasaw, day di apong na. Wen nga raud. Ison sa lang ang tinabatbati a babae dito'y lugar tayo nga awan asawa na. Kat anya nga rod ngay. Bare nga, no makabirok to iti lalaki, nga dasideng iti mabagbagi na. Nay, si kamagayam ti masabat ko darway. Nabartag kamay. Awan tata. Nagsakit tinagam ko. Nasakit na talaga. Anya ti kayat mo asaway. Pinainak ni Marites. Sabay kurso na din siya hindi pa'y. Anya, Diyan mo ano niya ti kurang kanyak. kayat mo ka di amamon no, anya ti kurang king ka. Anya nga tata. Siding. Anya, siding ko na yo. Wen, ngamen, ti kayat ni Marites, ti lalaki ka na, nga dasiding iti mabagbagi na. Anya, Iso ka no ngamen, ti pagsasaw, day di apong na. At ti lalaki ka no anasing pait, jay adda ka no siding na. damat siding ko. Wen, di tamit ropam tayan na. Ti kayat na, jay siding, ijay baba. Anya. Masayata na sabat kami rang. O, si kamat gayam, Darwin. Uy, madamag ko lang man. Naku na kami ni Tata Pio. At ti lalaki kano akayat ni Marites. Katay kano adda siding na. Ha? Anya tikat nasa uni ti dayta? Ay na, pasensya ka man ay tigayim ka, Darwin. At dalang namin pagsasao day di apong na. Ngaging ka ita, kat isulat ta, tipatpat dyan na. Anya? Di kayat na kanaw. Jay lalaki, nga da siding na iti mabagbagi na. Kaputa sigon iti day di apong na, iso kanaw, ti lalaki anasingpalt. Una yan. Pagsasao, asaan nga umnaw. Bayan, kasaritak taw, tigayim ko. Sino nga raw di kayat mo? Di mo kayat ni Darwin na para kan ka, Marites. Adan to ah. Anya nga adan tulat ta, nga ibagbagamat. Hoy, manutawan mo, 35 mo, danga. Apay ko madanagan ka. Jak tupay madanagan. Madanagan ka. Anya? No adda-agdaton kanyak alalaki, kat adda siding iti mabagbagi na, ay kataklo na ka. Unay kan, kaanong tupay day ta mapasamak? Ay na, siyak pa yan, nagayim mo, ti madanagan kan ka. Ay na, don tori ka dimirang. Addan to ti lalaki ang masaraka. Tay adda siding iti mabagbagi na. Anya, agkalay sa da Kenneth kan mirasol ko na mirang. One friend, agkalay sadan. Ngamin, masikugan ni Mirasol. Hasta, ay kat mapantanto manin makiwat-wat ano bilang laan. Wat-wat ko naman. Katuan, ay na, sana ula talaga. Sabay la ko ma, tag-propose mo ni Melvin kanya. Anya? Apay si ka, saan ka di amakait na? Ha? Anya kaya't mo asawan? Ay na, ti kayat ko asawan, maadaan ka kumamutan, iti kaayan ayat. Saan aday tati parikot ko iti biyag, mirang? Anya, katno 35 mon? Anya ko ma, uray pa'y dumano nak iti 40, no awan pa'y ti lalaki anatumpo nga dasiding iti mabagbagi na. Awan na, makaas-asawa mo't ah. Anya?
Anan, Miko? Uwin Marites. At iti sabong parakin ka. Sapay la ko mata magustuhan. Ay, imbagak matkan ka. Asaan kan nga agsubsublipay dito'y balay? Ngamin, saan ka kayat? Anya? Saan ka di analawag timbagak idikan ka? Awan mariknak apanagayat kan ka. Maawatam. Ha? Ay naawanin ti adupay akwa. Anya yati kurang kanya. Apay asanak akaya. Ha? Ibagam ko ma. Iti kasta amok mit Apay, adda ka di siding mo? Ah. Ti kayat ko asawan, siding iti mabagbagim. Ha? No adda, amangan no adda namnamam kanyak. Ngam no awan, pumanaw kan. Anya? Day, si kamot gayam ti masabat ka, Miko baraw. Ha? Ay, uwin na. Apay ngay, kas kalanalpay amarunggay. Ay, naggapuwak kami ni Jayanda Marites. Sarong karak ko ma. Ay, di nakmit kaya. Apay, siguro awan nga min siding iti mabagbagi man niya. Iso adi nakakayat. Kita ni Darwin, pinaay na. Ngamin, adda siding na. Ngam, iti mat ayan ti rupa na. Saan kano nga iti baba? Nana. Asjay kano ti lalaki akayat ni Marites kay. Apay ka no, nana. Apay ang masapol nga dasiding iti mabagbagi. Ay, mariribukan akman iti dayta. No, anya nga ta, iti connection na, iti panagbiag na. Kastoy nay nga men. Day di apong naabakat. Iso kano timbaga na. Ti lalaki kano anasingpad. Ket adda siding ti mabagbagi na. Anya? Pagsasaaw asaan nga no. Nga isulat tamo ti patpatyon day ti Marites. Ay dandan nila nga ruden mabaakan. Nga magpili-pili pay lang iti lalaki. Ay na, masaya at nagranada, Marites. Tata, Apay, aging jakadita. Awan pa'y panggap mo, makiasawa. ni tatamot. Kunaklakit din no anya ti ibagayo. Day tamot gayam as asawa. Kitwain, dandanikan nga 40. Ngam awan pa'y kayan ayat mo. Ibiro kan nakman nga ron, tata. Nga masapul atay lalaki nga... Kwa? Lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Kasta ka day? Ni, amoyo nga, tata. Ay na, Marites. Lipat mo, day ta pagsasao, wasaan nga umumnaw. Ay, sos, day talaki din na pagsasao ti makagapaw, mabaakan ka. Ayawan mo. Adan tulat ka di, tata. Anya lakit din. Danag yun, ayan. Anya di ko nam. Agkalay sa kayo matan, iti kaayan-ayat mo? Wan, kinapudno na, nagsasarita dagiti nagsinumbangir a pamilyami. Kasta? Ay, sana all. Sana all. Makiasawa kamot gaminan. Uray makiasawa kay amin. Iti kaanuman sa anak to nga umapal. Aho, kunam la dayta. Pagbabawyam to dayta nga imbagam kunaktumat. Mabaakan ka la. Anya ko ma. Uray mabaakan na ka. Basta ti kayat ko alalaki. Tay adda siding na iti mabagbagi na. Una yan dayta siding. Kaano kanto pa makasarak iti lalaki akasta. No saan kumaana ka babain? Amin alalaki nga aglabas. Saludsudam no da siding da iti akin baba. Iti kasta, amaw. Ay, si kakit dimot mirang. Tila sasawap. Ay na, nagkalaysan ni Mirang agayam mo, Marites. Si Kangay Maut, Apay,
Aging ka dita. Awan pa'y panggap mo ang makiasawa. Awan pa'y na. Awan pa'y met na sarakak alalaki nga dasiding na. Anya, ay unay kan balasang ko. Iti ka anuman, saan ka makasarak iti lalaki nga dasiding iti mabagbagi na. Malaksid nutunggal lalaki kat saludsudom no dasiding na. Angam saan mat amabalay, gaputa na kababain. So apangasim ko nga, lipatom day ta pagsasao asaan nga umumnaw. At dayamot kasta, ay namarites, mabaakan kan abalasan no kasta. Oh, itaman pa'y akas sa tilangam, Marites. Kaslan na unag, ti pampanunutam. Kuang amin, friend. Pampanunutak lang amin. Naamiris ko, apod no dagiti imbagbagam idi kanya. Kan, saan lang asika? Ha? Anyat kahit mo asawan? Ako asaan ko kumaatinakdaran ti pagsasao, asaan nga no day di apong ko abakot. Ha? Manipod na asawa ka, nga awanin kadkaduak. Naamiris ko ahusto kayo. Aday ta, naamiris mon, nga awan sir-sirbi day ta pagsasao. Anya kita masapol, nga dasiding na iti mabagbagi na. Tapno masigurado man nasingpad. Awan tikas jay, Marites! Awan! Ay, pagbababaw ti saan ko apa nangaklon kini Darwin, friend. Wano ni Miko. Pasig daan nagsisingpet at tao. Basol mo Isu ano adan mo na nagdaton kan ka. Pangaasim, sa ikam kuman itinamnama. Iti kasta, saan ka mabakan? Hey, ta kayo magayam kagawad. Naimbaglangan ta nasabat kayo. Mapanak ko maiji balayo kahit. Apay, anya ti masapul mo? Haha, kwa. Agkidawa ko maititulong yo kagawad. Tulong. Ay, una yan. Kano la iti nagkidaw ka ititulong may? Sa ita, kidaw kay manain. Anya. Ay, makaumam eday tarupa mo, nga karasublay. Kagawad. Iti amin natataw dito barangay. Sikat, ikanayon ngagsubli ngagkidkid daw ititulong. Ha? Naminsanak laang mo ta nagkid daw ititulong yo kagawad. Maikadwa ko maita. Kat isumit. Di mo patuloy yung timapan iti balay. Makauma. Ay na, agbababawi ka talaga ng ibutos iti dayjay abal daw. Uray siya, kunak no nasaya at ti ugali na. Saan mo't gayam? Nasaya at hindi pa nagkakampanya. Ngam idi na nga bak, awanag, di makkel ti ulo na. Una yan ni kagawad baldaw. Nagkagawad laang, mangibaddat matan. Podnaw, dayta na ko nambakay. Mangibadda ka talaga. Ay, nukas jay na lang nga kanayon. Saan to nabutusan na kiti tattao intun sumarunong eleksyon? Kadusto nasaya at nukasta. Nagalasma ti ugali na. Saan amay karing agserbi dito yung barangay? Ay na, saan lang anilakay mo tinagaramida ni kagawad iti kasta, kumare? Ha? Una ito pa ni manang ko. Nagalas din bagbaganan dahi jay a tao. Kasta ka day. Ay una yan. Ay, gaputa kagawad kat limastog. Di makilan ti ulo na. Atiw na pa yan ti kapitan. Uwan nga raw. Agbababawi kami. Anang ibutos kan kwa na. Saan magayam ang nasaya at ti ugali na? Un nga rod. Saan lang nga iso ti limastog? Uray ni bakit na. Nagngato ti tayabdan. Aniya. Pudnumot. Kunamlan sino akabaknangan dito yung lugar tayo dahi dyan nga insyang. Nagkagawad lang nila kay nakadlim mastog.
nadamag ko. Anya dayta. Nadamag ko asyak ka no ti pagchichismisan da ijay daya. Anya. Wala kay, siyak ka no akanayon ti topic da. Umapal dalakan ka. Iso akastada. Katwan mat, isumit laday ta ti amok. Maumadan to matlaang. Awan bibiyang ko no siyak ti pagsasaritaan da. Insecure da lang kanya. Wen, bakit? Insecure da daytakan ka. Iso bayamon. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko. Baldo, insyang. Wala na. Sa dino nga iti papananyaw. Mapan kami man umatindar iti kalay sa jika anak ka. Kasta ka de. Sapay nagpigsa ti daw. Ay, wen nga ron na. Ay, mas ka na mapan kami. Amoy yung batain. Sana matuloy iti may sapas ka no awanak nga agsao. Ha? Ay napod no tinako na nila kay kunana. Iso ti importante tunggal adda pasken. Ngamin, manipod nagkagawad, tangtangadenon dagiti tattao. Anya? Iso nga oray agtudtudo, mapan kami Narigat mat no saan amatuloy ti kasar, no saan kami amapan. Anya? Ahay! Kasta timbaga ni Kagawad Baldo kada kayo? Wan. Isumat ti imbaga da nga agasaway di kalman anasabat ko. Ida. Ay, una yan. Sana matuloy ti kalay siya no awanda. Ay, naggana sa Jones. Nagngato nga raw ti panagkita da iti bagbagida. Manipod nagkagawad dayday abal daw. Italang dayta. Uray puutan nyo. Inton sumaruno nga eleksyon, maabak dayjay. Ha? Nakita dagiti ka baranggayan ti ugali na. Iso nga imposible nga ibutos dan tupay laeng. Sa bagay matkit di Uray siya. Jak matla kayatan nga ibutos no bilang lang. Ay, uray siya. Ultimunan, jak ibutos. Heh, para makita kung nati Tagalog. Para makita talaga. Ay unay daytan akin na nga to ti tayabda nga agasawa. Uwin nga ron. Ay, naimbaglangan ta Kagawad lang da Baldo. Kasanon nga nung nagbali ng kapitan, ang mga nuad adaan na nga to titayab na. Ngarod una yun ta saan ang matuloy ti paskan. Naawan nga agsao. Ay nalabos matan. Kastamot timbaga na kanina na Maria. Timbagamot ka no ni Insyang kani Kumari Dolor. Tunggal adda ka no paskan. Nagkaiwara ka no ti tattao. Ni Baldo ka no ti agsao. Apo, aguurnong da ka no? Aniya? Iso mo ti kunana. Una yan. Nagngato talaga ti tayabda. Uray po utam. Bumabadan to. Mark my word. Anya? Kunamlamo no nagngato ni ti saad daya baldaw. Takasta ti bagada. Wan nga ron atiw da paimot ni Mayor. Ni Mayor tupay. Wano congressman, wano presidente. Di da ibaga, asaan ang matuloy ti pasken no awanda. Isudan to laki de. Ay, una yun aya ti tattao. Nagkagawad lang, limas tugay. Makita man og nanayon daya kinalastog na. Iti kas de nga ugali da. Awan, jak lapat dyan nga ibutos dagiti tattao. Impaturay na matan, ti kinalastog na, kun kinapangas na. Ay na, bumabanto daya bakay. Awan ti timmayab iti nangataw. Asaan a bumaba, kunak lang aro dahil. Nadamag ko man yan, adata ka no ti pagkichismisan da iday ayanda karol. Ay, apay ka no. Anya manan ay ti parikot. Yakam mo umapal dala siguro. Ay, awan lat mararamidan da gija iti biyag da. Iso aday ta akchichismis ter aramidan da. Sa bagay matkit di
No nya launay ti parikot data umapal da kadata. Huh? Kagawadak pa lang, ngam adun dagiti tattao na sakit tinagam da kanya. Kasanon no siya nagbali na kapitan, dyan adda amatay dan iti apal da. Sigurado day talakay. Iso nga inton umay nga eleksyon, lumaban ka a kapitan. Ay ikaw na. Nay talagaya. Kaya di suti plano, lumaban na ka kapitan. Na masigurado ka mga baka. Anya? Lumaban ni Baldo ang kapitan? Uwan ka no. Ay, Diyos ko, makapalit. Nangalanangay nga ta ititurad na. Kat, naglawa mo't di bakrang na, apangalaan na. Sa bagay. Una yun ni Kagawad Baldo. Makapal. No, adda ti tattao ang mababa ang lipad, addamat ti tao ang mataas ang lipad. Ay na, kunamda no agnanayon ang nakangatod da. Uray kita daw. Numaabak to dayjay, katawaan di tao, gapu iti kasday nga ugali da. Aday ta, duwala yung nabulan ti orayay. Panagbubutos man ay. Uwan nga rod lakay, awan gayam. Asino nga iti ibutos mo para kapitan? Ay, ni Manong Puncho ti butos ko bakay. Sika nga, ni Baldo ka day. Anya aga po nga iso ti ibutos ko. Uray sa anak ang mapanagbutos, ni sumot lang ti ibutos ko. Ni manong punsyumot lang ang ati ibutos ko. Ay, nasayat no kasta bakay. Ay, awan. Santa yun nga itulok, ngagturay day di Baldaw dito'y barangay. Malaksi diti kinaalas ti ruba na. Naalas pa ito, ugali na. Ugali da ang agasawa. Uwan lakay, saan laang adatati saan nga akin kayat iti ugali da? Ado tayo. Iso adakkel dinamnama asaan ang mga bakdayday abaldo. Ay nalakay, umadanin ti panagbubutos. Kung nga rod, 2 months langin. Kaya mawanti pagdanaga. Ah? Anyat kaya't mo asawan, lakay. Ngamin, agkampanya manunusan, amok ang mga bakak. Kat mo siya ti kaya dagiti tattao, sana ya. Sa bagay matkit di uray agtugtugaw ka. Uray saan ka arungwar ang mapan agkampanya, mga bakalata. Sa nakas kada punsyo, nga uray dala agpakpakatudwa na mapanagkam kampanya. Isupay kunamlamat no ibutos ti tattao. Ha? Maabak matladay jay. Nagturod mat ngamin alumaban kas kapitan. Idinto taam mo na mat alumaban ka. Anya kumangay tilaban na kan ka. Awan na. Anya lakit din. Ay, nagpigsamot tan titudo lakay. Nga rod, agawid tansan. Ay saan Urayan ta arumar ti resulta. Dak lakit di makaturog no bilang lang. Di ka madanagan. Syakmet lang ti mga bak. Sigurado na ita. Ha? Gusto nga agawid ta din. Ay saan lakay? Di ka madanagan. Dandani ka numalpasan. Kat maamuan tayon no anya ti resulta. Kwa, nalpasan na nainsyang. Addan di resulta. Ha? Kasta ka di? Ay na, excited ka talaga. Excited kayaw. Ngamnimot manong punsyaw, tinangabak a kapitan. Anya? Ay ulbod ka. Ibagbagak lang arudan di pudno. Ngam saan kay pay lama mate? Di mapanyo kitaan, anya lakit din aya. Anya. Una yung tigas ka, biyag. Ano apay mo na naabakak? Kasta latibiyag lakay. Addan tumanan Inton sumaruno nga eleksyon, lumaban kan tumanan. Sigurado, si kanto ti mga bang. Una yun. Kasanong taytan bakit? Awanan ti pagkwartaan ta. Sapay awan pulos urnong ta. Ay napakadanagam, adu ti mabalin a pagkwartaan ita.
Ag-vlog tamat ano iso. Ah, Wun lakay. Wun no reels gayam. reels nga ibagbagam mo. Wun. Ag-video tamat I-post ta iti Facebook. Pagkwartaan mo't laday dyan. Hey, si Kamat Gayam, ex-kagawad. Alex. Makapail kayo, may. Kitaan nyo madita pagpagna nyo ang mga no maitublak kayo. Magmag na kayo sa amin kami ngagbidbidyaw. Wen, tapno daman ipost ko iti reels. Ay, awarin na talaga. Nagkagawad kayo lang amin idigay. Limastog kayo umitay. Gimato ti tayabyaw. Ah, Ita, naabak kayo lang araw. Awarin pagkwartaan nyaw. So atila may bidbidyo yaw. Tapno lada maipos yung iti reels. anya. Amo yaw, ex-kagawad. Kasla kay aguuyong. Makapail amin na kiti popos yung iti reels yaw. At dakat pa nga, kayaw na lang daw. Kulibang-bang, agtay-tayab. Ken danom nga gayayaw. Anya nga kita, ex-kagawad. Ha? Anya lagi ding. Ay, una yay. Ah, Dahil tati, ganabin nyo ita, ex-kagawad. No limastog kayo, hindi nagtugaw kayo, kas-kagawad. Kasla kay met nakakaasay itang agbidbidyaw ititiltila. Ay, una yan. Anya laki day. Sige, Piling. Saan mon abayadan day tagatangam ko maatuyo? Kukwa mon. Saan kun apabayadan? Anya ka ta saanan, bong? Bayada ka? Apay, baknang kaya? Ilibrik nga rudkan ka. Uy, ano di kwarta? Iso bayada. Anya lagi din ay Piling. Ilibrik nga rudkan ka. Apay ka di nga ipilit mo nga ilibre. Kunamlan ano di kwartam. Kuang amin Piling. Agayatakan ka. Iso nga ilibrik day tagatangam ko maatuyo. Sika, agayat kanya? Ay na, bong, pagan ano ka ngay mag? Di kanto pa yan digdigos. Ita, ibagam nga ay ayatin na. Ay, agraraman ka. Ha? Diyak pagtatakunan ti aglakla ko lang itituyo nga ang dog. Hoy, Bog. Bumangon ka man dita sofa. Di ka pa'y nagbuggo iti sakam. Sakbay ang nagidda ka dita sofa. Bumangon ka ditan. Anya lagi din ayan ni Nanang. Disturbo kayo. Ingka man nagdigos, taga-tuyo ka. Siyempre, aglaklako ang itituyo. Isong agat tuyo Aglalaukan ti angot mo. Agat tuyo, ken agat lingot ka. Nagagatak amin Nanang. Iso akas to iti angot ko. No nabanglo ka, ay mangipasimuda agday taas sadot ka. Anya? Wenmat. Kitaam ni Cardo akaruba. Nagbanglo ti paywad na. Ngamawan mo trabaho na. Tadimot nga rod manggad. Pakpakanan lang ni Nanang na. Nasaysaya at matlaeng no nadalos ka iti bagem, bong. Uray no tuyo ti ilaklakom. Basta nabanglo ka kuma. O, di mayat kuma. Wen ka di Nanang. Agdi ko saktulat ta. Anya lakit din aya. Uncle Bong, inka man na naglako iti tuyo? Wan, kaanakan. Naisupot kung dagiti tuyo alakok. Isuro-suro ko manen inton madamdama. Ket naisaganak matan ti impritok apang free taste. Free taste at tuyo? Una. Iparaman ko kadakwada tapno gumatang da. Anya? Adun ti sukik. Iso amalako adagos dagiti tuyok. Ket inka nga rude nagdigos tapno nabanglo kang aglako, uncle. Sanen, agat tuyo ak tumutlaeng. Apay ka di mo kaya ti agdigos, uncle. Di mo lang matultulad ni tatang ko. Inaldaw nga agdigos. Manaktakla day ta. Apagbit lang met ti agdigos Nagadulakat nga ibagbagamon aya nga ubing. Agdigos ak tulat ta ka di.
Tuyo! Kumatang kayo iti tuyo! Kabarbaro a tuyo! San una yan apgad? Adda pa'y free test na! Oy, umay ka dito, oy. Sika nga, glaklako iti tuyaw. Hindi banda. Ay, inak itayan tilakay. Tata. Gumatang kayo ka di tilakok ato yo. Wine. Mabit lang Tay disok ti basket tata. Aday tata. May isa lang klase tilakok ato yo. Naimas ka dimot lang day ta tuyaw. Wala tata. Nabanglo no ipiritom. Sakit saan unay an apgad? Sigurado ka. Wan tata. Mabit lang taalaak tay free taste. Ha? Adda free taste na? Adda tata. Insupot ko ti free taste. Mabit lang taalaak dito basket. Ato'y tata. Sige. Mangpidot ka itiramanam. Ha? Sada. Gumatang iti kagudwakilaw. Basta sigurado asaan an apgad Saan nga ro, tata? Na. Abay akas ta ti payud mo. Nakaalalsam ka. Kan agat tuyo ti payud mo. Kat gagangay Taglaklako ak nga ro iti tuyo, tata. Saanin barok? Saanak gaya magumatang? Nadismaya ak iti nalang abukan ka. Agdigos ka kumapay Sakbay nga agisursur ka iti lakob. Alakit din, tata. Gumatang kayon iti tuyo. Ay, sana ko na gumatang. Dak magusto ang tipayod mo nga glaklako. Ingkan, nadismaya ako na gumatang. Kundi pa fritis ka pa itim prito matuyo. Jak kaya't aramanan. Adak manen, piling. Umay ka manen ikan iti tuyo. Sana ka gumatang iti tuyong bong. Bagak aya agatangam. Ilibrikan ka. Nya? Ay, saanon? Ingkakot isursor, tay supay ti ganan siyam. Ilibrikan ka, piling. Katoy. Kwa, bong anya, derit saan kan wag? Saan ka akayat? Ammo kung ang gusto ka kanya. Apay ngay. Saan ka nga rin akayat? Nala, ingkakot isursor, day tatuyom. Awatem nga ro da ito isang asupot, ta ilibrikan ka. Saanan ko nakmat? Ilakom kitday, ta isupay ganan siyam. Tapno da igatang mo iti shampoo kan batsop mo, tanay, hay. Kas di ka makagatang iti sabon mo, iti kasta kay tsuram. Ay, ado ti sabon mi anabang lo. Nagangot ka mat, pwe. Gagangay taglaklako ak nga ro iti tuyo. Ala, ingkan, ipana mo day tatuyom, tadyak pagtatakunan. Di mo kayat ure libre? Dirit saan kan bong, jak mairusok asidaan di lakom. Ngamin, narugit kay ti bagim. Kaya't nangarot asawan, narugit mo ti lakom. Anya? Ngalain kan, tauray ikanak iti libre atuyo, jak matla awatan. Amom ka di, adya inted mo idi atuyo, kat saan ko asinda? Impadawat ko di takaruba, tasidaan dagitay aso da. Anya? Uncle Bong, apayan nakalidliday ka dito yung sirok ti mangga. Ako kaanakan. Amo ko nanggal. Siguro, nabasted ka niya. Imubingan ka. Ngam amom tinabasted. Apay, uncle, nabasted ka? Kasanumot ngamin, nakangangdod ka, uncle. Anya kamutin ka anakan? Ay, no saan nakalaan nga anak ni Kasinsin Pidring? Ang mga numatapiskan. Relax ka kadilang, uncle. Ngamin, ibagbagak lang tipod no. Nita, sumanaupay lang. Agawid kan. Panawanak dito'y sirok ti mangga. Amo, Uncle Bong. No kung matakas laka kinitatang ko, ado ko mati chicks mo. Anya? Hoy, Bong, kasla imbagam maten nga ado ti chicks ni tatang mo. Jakla mo Ngam nabanglo ngamin ni tatang ko, uncle. Kundi pumadapay. Kun kanayon ngagdigos. Iso akay kayat day pagtrap-trabahuan na.
Kay kayat ka no ti chicks. Imububingan ka, ngam amom dagita nga ibaga. Naangdod ka nga Uncle Bong. Agat tuyo ka, iso na busted ka. Anya ka lakit yun ay aboy. Sana ka nabasted? Di ka naglibak Uncle Bong. Nabasted ka, iso na liday ka. Tiaramidem, agdigos ka kanayon. Tapno saan ka nga agat tuyo? Anya ti ko nambong. Mangipapulo ta kiti digos mo. Wala nang. Tainak man iti store ni Miling. Tainak gumatang iti nabanglo a sampo. Kan nabanglo a sabon. Ha? Padasak man ti agdigos a kanayon nanang. Ha? Kuna ni Boy aka anakak. Akay kayat ka no ti chicks ni tatang na. Gaputa kanayon a nabanglo. Ha? Iso atuladak man nanang. Husto ti kuna ni Boy. Agpabangluak. Tapno sana ka mabasted. Ha? Anya kayo matin nanang? Kastalatan ti sungbat yo? Kwa nga main, bong. Nanaknakam nga min ni Boy ngam iti sika. Anya? Mala, ingkan gumatang iti shampoo ken batsop mo. Tagi dadangak iti digos mo, bong anak ko. Apong, kitaan nyo ni Uncle Bong, oh. Itay pa ijay sangot ti sarming. Kan, nakapulas mat. Wen nga roda, Boy, apok. Italaang ang nakitak ngayon suot na tay nabayagan a ginatang ko akabarbaro a pantalon kan t-shirt na. Nasaya at launay ata nagdigos. Sakit kundi pa bang lubay. Papanan na nga ta. Nalabit ang mapadagangkat itilako na atoyo. No apay amas kay kayat na ti agisursur iti tuyo, ngam ti mangsapol iti panggedan na. Kay kayat na kano tayo bus na ti bagina. Di na kayat nga damang mandar ken kuana, apong. Sa baagay nasaysaya at anday ta apagkwartaan na, ngam ti awan apulos, wano agis istambay laang. Oh, dayayan apong. Rumor sa amatin ni Uncle Bong. Innakasarita. Nakapulas ka, kun kasta unay ti pormam. Sakit nagbanglo ka pa'y. Nagbanglo ka talaga, Uncle. Wan, kanakan. Papanam nga minaya. Inak agsapol iti pagsayatak Agsapol ka iti balasang? Amangan no mabastad ka manan. Oho, tila sa asawa mo't boy. Ala, inakon. Ala agan-anad ka, Uncle. Good luck! Sige. Tulungan ka, Bong. Ikang ka pwestom, pagtakilakwan toyo. Agyamanak, Mr. Go. Etel ko basit pwesto kan ka. Pakamukan mang palawa. Kan basit lang abang mo. Gapo masya na kan ka, Bong. Agyamanak unay, Mr. Go. Kan, hamom, natal ka ita. Natal ka kayam, nool sambakim. Agyamanak manan, Mr. Go. Sige. Tulungan ka malugi, pwestom. Ay na, agyaman ako na Mr. Go. Nasaya at launay nukasta, Bong anak ko. Saan kan nga agisursur iti tuyo? Taaddan pwestom. Wala nang. Umdas day jayan a pwesto para kanyak. Agurnungak, para itidakdakkel a negosyo. Ay, wun anak ka, ay namaragsakan unay kan ka. Naimbaglangan, tanasayat a tao ni Mr. Go, apag ang angkatak itilakok atuyo. Ngamin, inikanak iti pwesto, nupay abangak iti binulan. Ngam
Basitaeng. Ngala, pagyamanan tano kasta, anak ko. Bong, hinawis ka dito sa restaurant. Tayam amok kan ka anak ko. Iso, Kim. Kumusta, Bong? Nasayat met, Miss Kim. Naisim ka kayang negosyo. Wen, Miss Kim. Ket pagyamanak, tadaim pa ni Mr. Go apwistok. Okay. Tulungan ka, Bong. Palawaan ta negosyo. Seke. Kaya ko agbalin kayo bisplen, ha? Kaya't ko bisplen ni Bong. Kapo, nataan ken na banglo. Ha? Pagyamanak, ha? No kaya't na best friend, Miss Kim. Pakaidayawa ko na Unanang, kaslam makarik na akmeten iti ayat kini Miss Kim, nga anak ni Mr. Go. Ay awan dakes na. Nulakot kaya't da ka ama ika mang iti pamilyada. Sapay ko mananang, agayatak at talaga kini Miss Kim. Kat kasanood tay balasang ijay daya akorsunadam. Ni Pileng. Awanin pa nagayat ko kankwana nanang. Ngamin, makaipas ti balikas na idi kanyak. Iso nga ita, ni Miss Kim ti kayat ko. Tanasaya at ti ugali na. Nana, kaya't ko kumakasarita ni Bong. Agkidawak iti pamakawan na. Gaputan na amiris ko ang madidagiti imbagbagakin ko, ana. Kasta ka, day. Adda ka ni Bong, nana? Awan. Adda ita ija pwesto na ija tsindaan. Wan ngagpaiso, nadamag ko nga dagaya mon pwesto na ija ili. Wan, kan nagbalbaliw itan ni Bong. Nataer itan ti anak ko. Wan nga ron, nana. Nakitak idi ija istor ni Maria. Ngamjak nagpadlawon. Mala, no kaya't makasaritan ni Bong. Mapan ka ija ile, iti pwisto na. Wana na, mapanak itamat laang. Ne, pudno gayam tay kunada nga adan pwesto dito tsindaan, Bong. Wen piling, ket kaasin ha, tadumat ti gumatang iti inal daw. Ken adda pa'y agangkat dito iti lako da. Kasta? Mayat dagito yung lakok atuyo. San unay an apgad? Adda madlaw ko kan ka. Di maar ka. Pagyamanak dayta ako nam. Uy, sumarong karkamutin ay di balay. Ha? Bong! Ada awit ko makan. Diduitan pwesto mangan intonal daw. Wen, sweetheart. Piling. Yamamukin ka ni Miss Kim. Kaayan-ayat ko. Inayat nak, kan di nakpulos pinabainan. Nga uray sa bali ti payod ko. Ang amita, nabanglo akon, tainaldaw akon ngagdigos. Kumusta, Piling? Napintas ni Miss Kim niya, kan nasaya ati ugali na. Kaayan-ayat mo? Wen, Piling, inayat ka idi. Nga makaipas ti balikas mo kanyak. Iso aga po iti dayta. Inkadang ko abaliwan ti wagas ko. Ket saya atik ti biyag ko. Tapno awanin ti manguyaw kanyak. Ha? Ni Miss Kim ti ad-adda aga po na ang nagbalbaliwak. Gapo ta ay ayatim nak. Kasta ka di? Iso nga agyaman nak iti makaipas abalikas mo kanyak idi Gapo ka dagi jay. Inkadang ko ti agbalbaliw. May saday ja akarit kanyak. Iso nga ita. Kanayon ako na nabanglo. Kan nataer. Iso na in love kanyak ni Miss Kim. Ketita, naragsaka ko ni tibiyag ko, nga oray simple lang. Sorry nung nasaktan ka, Bong.
Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan na. Sapay ko mata ang tultuloy tiragsakyo kan ni Miss Kim. Kinapudno na. Apalak ni Miss Kim. Gaputa iso ti inayat mo. Ngamin, nasayaat ka a tao, bong. Sorry, iti kalabas.